So OKATAKYIE AFRIFA atonkra the amani team legal wives. Na ochemu this team legal wives team side chicks in sense no they are overdoing things. Na OKATAKYIE kasa na oche say ever since Mami Akosua Serwaa be pie mu e Ghana through kotoka efa mu abede nam kumase na asefo nyina no woni maame na akasa e na woni papa Shee enso akasa na wachechero mu enema ba ko mienu miensa bi but otena se na o analyze enema he see say team legal wise for no they are overdoing things enti ebeya yenko ni go video no na obeti wan so ababonten inside the expose bi aba na sa this time around expose no ye papa Kwame despite what did he din ashim na wuti ase obeti wey to Ghana han ko be fa no ho didie yinwemu na ye ni kai enti OKATAKYIE AFRIFA ene ne nsemo a ode beto abonten o che say legal wise no omo ya overdo things yenkoti ensem no. And I ask Aden because say that LUMBA ewu kone krechi na upese upraise Mami Akosua Serwaa. Must you do it at the expense of LUMBA no na brabo bebo yana? Debi. Obie ni wa oye die hard LUMBA fan papa. Only buo Emma Akosua Serwaa. Even if we did not know her in person. And let me state that mene Mami Akosua Serwaa akasa. Oba bedru Ghana. Mene Mami Akosua Serwaa na papa Shee nyina akasa. I don't support any of the two camps. And eyamo dense mo bedi atum say whether Odobroni ne campo, whether Akosua Serwaa, I don't support any of the two. But Mami Akosua Serwaa mo campo na ase mo yama. Enema ni be a time. Enra PK sapo me nua be ka say ana enya Akosua Serwaa akada LUMBA wonya hit. When you do that, you are disrespecting the hard work of the man. Na ju de suomu wo tena se atworo nwa ya asam gedwa. Yabi. Semeti ya na ju de suomu ba na masoka ne na mesua de na ochina meyire ti ba bia. Okay, wo boa under no circumstance will anybody dispute the fact that Mami Akosua Serwaa has been an integral part of Daddy LUMBA's life. Why are there? No two ways about it. But moka mane rubbish as that LUMBA ye kwasiampeni bi na nya Akosua Serwaa. Tia be no. No correct. Tia Akosua Serwaa na tworo nyoma that LUMBA. Ensemo efiri ni tiri mu aka Akosua Serwaa na de ma no ana de be ya. Ade na mo yesa. Ade. Ya betimi abọ Mami Akosua Serwaa ba so. Why are there? Nobody will disrespect her. But one woman yes as in the quest to some praise Mami Akosua Serwaa no. It is mo be denigrate papa no achievement. Eti sebi Mami Akosua Serwaa ye mo na baso why are there she is done well. One developing LUMBA, one building LUMBA. Name LUMBA na one building ye what die ya na ju de shom e tworo nyom over 30 years or ye kwase ampani. Their narrative no. Their narrative no. Munyai sa ni man. Enya fe. Too much. Munyai. Mene papa Shee kasa me ka kire papa Shee pen se nti wonua pa na ewuo na wo ye enti je wo ye nti efe enya fe eye japade ho asem a obia ne obetimi atena Ghana ho se Daddy LUMBA japade wo beche no o ma Akosua Serwaa bi ede enti na ese basa ede enti enti me masa ye nyina enti ya it cannot happen. Anim gwase no amu ana LUMBA na nye wanhia Akosua Serwaa okay wanhia Akosua Serwaa anko ba afoforo bi beye Teresa ye bi dwaben wo wi wokọ okoto Akosua Serwaa ye ne de o play ni role wawu LUMBA wokọ ayi Odobroni be so mo no so play ni role pa obi aye bi it is not an either or situation enye either here or there. Adebe no. Mo nyanse na me hwa papa Shee ya. Me hwa papa Shee. Na mabusa mo se timiti wiase. Me namfo no mbe pa na se wo chi na mawu a wo mbedi nkwase asem ya papa Shee ye di agumanu ase.
me hwe mu a me hu se Kofi Kwaku se Denis Ejejumo se Kwaku osu se Chiro se Alex Kwaku Boateng se me hu de obedi nkwase asem se de me hwe mu a me hu me ntiase straight bullet na me ya no ana na nanu mo ka kyerem se na nei na wo hunu bi na ro afisa onye nkwase afo nso adi agoropen onye nkwase afo adi agoropen omo wo picture enti bia make say nei for the past 15 years woni say nipa no kura ndi agoro because wo say bia na adwene mu no enti wo mpa na godie bio na mo oni ni di agoro mi bi emire bi atwa mu no woni watwa picture wo kyena say BBC na say nipa no pa me na menim no onya kaso woni nim no de picture ne kire obi abeka say I make us go bia no abra boy latter part of it that person was not there enti me ka kire mu nkwase afo menim odi agoro a wo me picture wo kyena ye wu ade baba be kyera be didi abeye de papa Shee eyero fa picture ne bra ne bagiska me pe nkwase asem so wonim say wo kyena wo ya wo say I'm fighting for truth truth be of what good is the truth if it does not bring peace no kureka no se emfa sumdue mam obi ahonto no a no kureka no a wo se wo kan hwan no kore Akosua Serwaa de odobro ni dia na LUMBA de no Anti Akosua obia wo ayi Anti Akosua mi bu no papa obia ntimi mfa enanim nyefo enye no kore LUMBA wonye bonia ye ni wo bitimi na papa won suta donwa otimi edanase emire bi atwa wo bitimi ye LUMBA papa wa kura bi ase 30 years later obedanase to onye bonia ye ni ti Anti Akosua onniema wo ye nyina ye no kore wa ya ade ye nyina ye ta na chi odobro ni so be ye bi mo se da bi either or situation adai na papa Shee wo tu wiase na wonim nyansa wonua no on de kofa mai mienu nyina bai e ma no yeso de ba ko hye tokuru mu hu yi ti e de ba no mediga ka me se wo a onim se me no wadi agoropen me wo a wo me picture aba be din kwase asem sei fa bra be je picture be jiska me pen kwase asem wonim se sei na abaye machi na ntimi nkura machi e make sure ye father mfo be katewa de jaso ntimi nkatema de jaso na asi sei na abaye dia fa bra be je for picture kwa na me won fa beje because and e bi kura 15-20 years ni me hu e bi 10 years ni me hu abusia eti OKATAKYIE AFRIFA de si ho eti I think say me one person me le katachi e ya adwene 100%. You see ensem na ekoso nyia no ma me na nkasa mu ne de oni problem the woman herself no on kasa enye basabasa but the so-called legal wives, no, I'm not trying to disrespect team legal wives, no, me pacho de yes sir. They no, I said some of them, no, they are overdoing things. Sometimes as some fee ebu walk fat or can you but how worse ni worse will be used no. Yana what ya now yam show. What obit me bopeni bidi no what the name I form because of LUMBA issue. Let's look at obit say despite. If say enye LUMBA say ya enka on what grounds and I bet say obi ADD despite atem on what moral grounds and like how will you hear say despite crab babonte say oba bekasa nti legal rights no fine you are fighting on a good cause but at a point we should make sure say you sanctify some of the words are you using and I think say a bit me aboy honum yenkuti obati wa ono so ene expose bia ode abato abonten e ode sa yenti obati wa try let us say befu Edia Command Scotland Yard UK Metropolitan Police na miya na me de letter befu akoma FBI in case say bibi in case say so obi kumia they should investigate or say Kwame despite heading the group asemu makacha say I will go all out for Akosua Serwaa say or say Kwame despite nene nkrofo say omu njai mama men ordinance mpareje ne nya adwuma bedu ombe wura jama pie I will expose or say Kwame despite the evil deeds a virgin in some abusia
Mababa no koko enra ene me kire mu reason ti a ordinance marriage no omon pese ombeja tuma they are doing all mess Oba expose omu ye bibia o se ombe stopo yenji ordinance marriage na a man that lumba a citizen for so many years ordinance marriage na enam so a almost yes lumba aye papers ama oprigama no that ordinance marriage krata na extend do sankola so na mabema eja say warning say mabema eja say warning este sameba ne so bedbest atiafi santo penzo santo bob santo da sibre jamana mesta atiafi ho aba besi na mazanzo ko atiafi onu akasa ko Germany yesi ye nti oda so wo maame no tan ewonimu be ka to tiama no eji so onima he should stay out we enye de yire urama ena sam ena to no we are where said that lumba aware and the ordinance marriage na dnees get suspended this behavior appeal 10 minutes ebusiafo moderators mum block it nipa we why okay ya ordinance marriage no say ya mi ani amre ambom panimfo bi ti say Samira Baumia Nana Mabuadu Efia Koto His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo Esiedun Ketia and Mr. Our President John Dramani Mahama ya mbojama oman teams en frimua e chance Germany for efu plane eko Ghana asana se metu atwa enye se Supreme Court ko ntime nyiye enya asem ye ba ya na minim se yewura o se Kwame despite all the team decide no did ni sika babuwa no amana ba power na ensem bi wo mu me ma trotro to ya ansa na se ekoye datia be de baba abonten na ansa be de ba no I'll inform FBI first am wo mabam na o ma investigate no mema stories bi me mate me ma wo tip off na de besiesi it medical be man warning eye enra so ontwe ne ho mfrim na ammunitions ekura me no enya nkola ammunitions ni muodu ya se bewini jitu wonu ma Ghana fo mu ni biem akola akura de edanim ebeye form social media so ne yete no se wasem to social media so yemfa kunya hwibiem abusia sikasembi hangwiem na sikasem hangwiem no emze no edwa better so di concern uze ba ku bi wo mo ha no so mesi form 2 days so wa ma de konti o tie ni bo ntime masa abaso wusi pokpo aha o de kwen me ma baso minim wa atiase men fra ufia abusia sikasem bi ekoso
yes kan enya nkola sika na sika ni mu odu ye ena sika enye nipa ba akusika tikano source of the money no at the right time be the better one thing Lucia, me akasa my confused. I don't get it. I don't understand so many things. This whole issue do e koso no like in semibri I don't understand it. Asemasi obi obisuam independent free mu despite all of a sudden ne din na mu a je say ensem ebeban akoye mystery bi ase ensem hu bi you can't figure out what exactly and despite have it so I don't get it. I don't get the part the rule despite a play e wo lumba wo hu kopem se mutie ensem a obeti wade kan ya expose pa wutim se eba bonte a FBI nyina bebam FBI bebam ni nyina that lumba wo na me maka se lumba no se wo baby wo bi esi ho wo ye IGP o ye legendary IGP say you say o must born IGP because obi a wagini dia o Ghana ha o yes still o say really do what say o ye IGP ankasa legendary IGP da lumba itebusuya oba so ano ache wadwene e wo comment section wo e de ma me na enkomo no etimi akoye makram